I posljedno ljudi na našem klipu, ja sam Jelke i vi gledate novi klip na mom kanalu, jeste, malo tutorial, pošto nisam odmah praviti tutoriale, da. Ok, znači, evo sad ćemo da, znači vidjeli ste naslov klipa, mi ćemo sada da malo vam pojasnim kako da igrate multiplayer, Left 4 Dead 2 ili tako dalje, ono. Znači, Left 4 Dead 2 daću vam link da ga skinete, daću vam link da ga skinete. Kada ga budete skinuli imat ćete to i poslije toga ćete morati da skinete i patch. Sada patch, evo ga ovdje, ja sam ga skinuo, kad skinete patch instalirate ga u Left 4 Dead folder. Onda kada ste to uradili, ako želite da igrate sa nekim vašim friendom, znači morat ćete da uradite prvo ove stavke, sad ću vam pogledati. Znači ukucat ćete ovdje Left 4 Dead 2 maps names. Znači da napravite vaše, da vidite koju ćete mapu da igrate. Naprimjer, hoćete da igrate neku bilo koju mapu, evo, Left 4 Dead 2 map list, sad ćemo da imamo, nešto malo buguje, jebi ga. I sada ovdje imate par mapa, i uvijek izaberite ovu prvu da biste započeli tu cijelu oblast, nešto tako. Onda ne znam da li ima još nekih mapa, ja mislim da nema. Maps names, ne, znači imat ćete ovaj sajt, ima, znači evo možete da igrati na ovakvim nekim mapama, imamo baš dosta mapa, i ovo su izgleda neki čitovi, ne, neću to ništa da vam pokazujem, mislim ne bi bila fora, znači eto, to je to, onda znači ovaj sajt za mape i ovaj, sam nemoj dolete gledate čitove. Onda što vam treba dalje jeste hamači, znači treba će vam logmin hamači, evo da ću im ovako zoom download hamači, ovo je kao nemački nemački hamači kao, ali isto engleski, isto je sve i meni je najbolje nekako hamači za download, ne znam, ekstra i uvijek ima novi update i sve samo klik zoom download, pokažem i za debila ako treba, i download čip online, doje server čip online. I sad čekate breathe in zoom second i tako dalje, skinete ga, instalirate, to je to. Onda kad ste skinuli instalirati hamači, login hamači, znači ovako, morat ćete da prvo da napravite ovako network, create network i napišete, na primjer, volim Bećarac, 123, 123, pasvord koji hoćete, ja obično stavljam po 123, zaista kad. I volim Bećarac, evo ga ovdje, i kad vaš friend dođe, ajde da igramo, brate, vi mu date, okucate ovdje, volim Bećarac, i onda pasvord 123 i join. I on kad se tu uđe, to je sve super, onda on kopira vašu IP adresu. Kad kopira tu vašu IP adresu, vidjet ćete dalje što se radi. Znači to je to što se tiče sada ovog klipa, ući ćemo u igricu da vam pokažem kako to, šta se to već sve radi. Naravno sad ću morat da nađem mapu koju ću, eto, ajde. Ok ljudi, evo nas, nakon što ste sad to sve uradili, ne sam mogao sad facecam da namještam i tako dalje, nebitno, znači nije potreban. Nakon što ste sad to uradili, ući ćete u igricu, znači možete vi sad da igrate play online i da nađete neki ovdje custom, kliknete, imate ovo servera, par servera, se zebate sa nekim likovima i tako dalje. Onda imate ovdje play single player, napravite šta hoćete, tako dalje. I naravno šta treba, znači otvorit ćete konzolu kao što otvarate kanter tamo gdje je keca pa levo. I tu ćete upisati ovako map i sad izaberete neku mapu C, V, Q, ne, znači imamo bez veze, ja obično stavljam C i izaberem neku, ajde, Greenhouse, evo ga Dead Air, Zoe, Louis, Francis, Bill, da, i zaboravio sam vam kažem kako promijeniti ime, da, kad instalirate igricu, idite u taj folder tamo gdje vam je instalirana igrica i uđete u taj folder tamo gdje tražite, ukucate tu REV, znači rev.
I onda kada to ukucate, uđite u taj notepad folder i pisat će vam dole play name, pisat će vam non-steam player, vi ćete tu da stavite vaše ime koje hoćete, na primjer Sarma, Kupus, Bećarac, ono, znaš, tako to, i tako dalje. Ok, evo, znači, kao što vidite radi, sad vaš friend samo treba da uđe da bi igrao. Kao što vidite, ja se zovem Milke, i kako vaš friend da uđe? Znači, otvorit će on tako isto, otvore u konzoli, kucat će CONNECT i onaj vaš IP. I kad bude ukucao taj vaš IP, on sam uđe na server i igra. Znači, tolika je sva muka i nauka. Ostatak, znači ono, šta ćete da radite? Pa da rokate zombije, naravno. Znači, ono, neće imati nikakvih ni bugova, ništa, to jest ne bi trebalo bude bar. Eto, ono, šta ti kažem. Ja vidite, ajde. Da snimimo jedno, kako... Oho. Eto, znači ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam ste uživali, ako jeste ne zaboravite da komentarišite, lajkujete, subscribe-ujte, šerujete. I da što naučili iz ovog klipa. Eto, vidimo se na klipu i pause!